ejo kumanywa Nilipokuwa jana mchana nari mfite akazi kenshi mu rugo murabyumva by'abavyeyi nilikuwa na kazi nyingi kwa nyumba kandi kuwa gatandatu abari akarusho kubera nyine ko tuba twitegura kuza gusenga. Saturday inakuanga ni mingi tulikuwa tukiandaa mambo ya Jumapili. Uri byo ngomba gukora Nikafanya kazi ngeraho ngaho umutima urambwira ngo banzu bireke. Kufika hapo nikasikiza moyo inaniambia nisimamishe kwanza Usenge niombe. Shizemo n'isaha Ikipita saa mpura n'impanuka nikapata ajali ariko Imana irandinda, lakini Mungu akanilinda. kandi iyo mpanuka yari butubeho ngewe n'umwana. Hiyo ajali ingekuwa kwangu na mtoto kuko nari muhetse, nilikuwa na yeye, nari mufite mu mugongo, nilikuwa nimembeba kwa mgongo. Bose baba muri Kongo, Wote wako Kongo, araho mvuka naho nshatswe, mahali nimezaliwa na mahali nimeolewa. ariko Imana irabarinze, Mungu amewalinda, Imana ihabwe icubahiro, Mungu apewe sifa. Igashima Imana yandinze ku munsi w'ejo. Nashukuru Mungu amenilinda jana. Nari ngiye gukora impanuka, Nilikuwa nipate ajali, ariko Imana yabanye nanje, lakini Mungu amekuwa nami, ingirira neza, kanitendea vema, yumva gusenga kwanje, akasikiza maombi yangu. Imana yo mu ijuru ishimwe. Mungu apewe sifa. Nateraniye mu makanisa 3 mu munsi umwe. Nimefika kwa kanisa 3 siku moja kugira ngo ngere hano ili nifike hapa.
bose
Haleluya. Kashauti haleluya. Imana ibaheze umugisha. Zitere. Imana ibagirire neza. Bwana asifiwe. Tuzamura amaboko abayazanye. Tuzamura Imana icyubahiro. Tuzamura amaboko abayazanye. Haleluya. Uyazamura heke. Nimba wayasize ubigaragaze. Haleluya. 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 Nazakureka gawandagare azakuramisha ineza ye itarondoreka tazakureka kureka gawandagare azakuramisha ineza ye itarondoreka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Amen. Haleluya. Hallelujah. Reka umuntu witeguye dusomere mu gitabo cy'Abaheburayo. Yule yako ready tusome kitabu cha Waebrania Ibice 2:18. 2:18. Kabiri 18. aravuga ngo kubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Amen. 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 Haleluya. Hallelujah. Ndashima Imana muri kino gitondo Nashukuru Mungu asubuhi ya leo kuko nabashije guterana. ameniwezesha kuwa hapa. Imana yo mu ijuru ishimwe. Mungu apewe sifa. Shobora kuvuga gutyo mugatekereza wenda ngo sinari mfite gahunda yo guterana. Naweza ongea hivyo mfikirie labda sikuwa na mpango ya kukuja kwa ibada, Ariko kuyigira ni kimwe lakini kupanga ni moja no kubibona ni ikindi. na kupata hiyo nafasi nyingine. Rero ndashima Imana kuko yangiriye neza. Kwa hivyo nashukuru Mungu amenitendea vema Ikampeza guterana. nikakuja. Imana yo mu ijuru ishimwe. Mungu apewe sifa. Mu gitondo nabyutse nitegura gusenga. Asubuhi nilikuwa nikijiandaa kukuja, Numvaga ntari bukereza hari nilifikiri sitachelewa, ariko ndakereza. lakini nikachelewa. Mare gukereza Satani arangenderera. Nilipochelewa shetani akanitembelea, Arambwira ngo ubwo wakereje uracanezerewe. akaniambia umechelewa utapata furaha. Kuko nasohotse mu wanje saa 2:59. Nimetoka kwangu saa 2:59, Kandi wanje na hano ni minota wenda 5 umuntu yihuse. kwangu na hapa ni dakika 5 labda. Ariko nasanze kera batangiye. Nimepata wakiwa wameanza, Numva Satani angendere mu mutima. nikasikiza shetani akaniambia kwa roho, Ariko lakini mbwira Imana ndayibwirana kubera kuko nabiharaniye.
Naambia Mungu kwa sababu nimengangania kuza guterana muri iki gitondo. kukuja kwa ibada leo. Ibyari byoroshe. Iko kwa rahisi. Ariko Imana yangiriye neza. Lakini Mungu amenitendea vema. Mbwira Imana ngo kubera kuko nabigwaniye. Nikaambia Mungu kwa sababu nimengangania. Nagwanye intambara itoroshe mu gitondo. Nimepiga vita kali. Pastor yarakiryamye. Mchungaji alikuwa amelala. Ariko sinanabimubwiye. Hata sikumwambia. Kuko iyo mbimubwira hari ari kumbwira ngo sigara mu rugo. Ningemwambia labda angeniambia nikae kwa nyumba. Ariko ndashima Imana kuko. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu yanshoboje. Ameniwezesha. Ndaterana. Nikakuwa kwa ibada. Kandi ndashima Imana kuko nanezerewe. Nashukuru Mungu nimefurahi. Imana yo mwijuru ihabwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Ndashima Imana yandinze ku munsi w'ejo. Nashukuru Mungu amenilinda jana. Nari ngiye gukora impanuka. Nilikuwa nipate ajali. Ariko Imana yabanye nanje. Lakini Mungu amekuwa nami. Ingirira neza. Kanitendea vema. Yumva gusenga kwanje. Akasikiza maombi yangu. Imana yo mwijuru ishimwe. Mungu apewe sifa. Habaye ejo ku manywa. Nilipokuwa jana mchana. Nari mfite akazi kenshi mu rugo murabyumva by'abavyeyi. Nilikuwa na kazi nyingi kwa nyumba. Kandi kuwa gatandatu abari akarusho kubera nyine ko tuba twitegura kuza gusenga. Saturday inakuanga ni mingi, tulikuwa tukiandaa mambo ya Jumapili. Uri byo ngomba gukora. Nikafanya kazi. Ngera aho ngaho umutima urambwira ngo banzu bireke. Kufika hapo nikasikiza moyo inaniambia nisimamishe kwanza. Usenge. Niombe. Ndasenga. Nikaomba. Mu byukuri nta kibazo cyari gihari. Kukuwa shida yoyote. Nta n'ikintu na kimwe natekerezaga. Si kufikiri hata kitu chochote. Ariko amaze gusenga. Nilipomaliza kuomba. Yashizemo n'isaha. Ikipita saa. Mpura n'impanuka. Nikapata ajali. Ariko Imana irandinda. Lakini Mungu akanilinda. Kandi iyo mpanuka yari butubeho ngewe n'umwana. Hiyo ajali ingekuwa kwangu na mtoto. Kuko nari muhetse. Nilikuwa na yeye. Nari mufite mu mugongo. Nilikuwa nimembeba kwa mgongo. Numva nshimye Imana mu mutima. Nikashukuru Mungu kwa moyo wangu. Umutima wanje uzura ibyishimo. Moyo wangu ukafurahi. Ikindi ngine ndashima Imana kuko ikomeje kuturinda. Nashukuru Mungu anatulinda mu rugo iwacu, kwa nyumba n'umutware n'abana na mzazi na watoto, tukaba twese turi amahoro, sote tuko salama. Imana yo mu ijuru ishimwe. Mungu apewe sifa. Ikindi ndashima Imana kuko irinze imiryango yacu. Ngine nashukuru Mungu amelinda familia zetu. Bose baba muri Kongo. Wote wako Kongo. Ari aho mvuka naho nshatswe. Mahali nimezaliwa na mahali nimeolewa. Ariko Imana irabarinze. Mungu amewalinda. Imana ihabwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Ikindi ndashima Imana yuko ngine nashukuru Mungu ikomeje kundindira ubugingo. Amelinda uhai wangu. Kuko pastor yazabwiriza. Venye mchungaji alihubiri. Dura n'ibintu byinshi muri ubu buzima. Tunapatana na mambo mengi kwa maisha. Tugacika intege. Tunakata tamaa. Ariko Imana yo mu ijuru. Lakini Mungu wa mbinguni ntabwo yotureka. hawezi tuachilia. Kugira ngo ubugingo bwacu butembane. Ili uhai wetu yanguke. Nicaye hariya natekereje rino jambo. Nilipokaa nimefikiri neno hili. Numva rinjemo. Ikakuja kwangu. Bivuga ngo kuko Imana yababajwe no kugera kuko Yesu nawe yageragejwe no yababajwe no kugeragezwa. Kwa sababu Yesu alijaribiwa. Tacho tumita dutabara. Hakuna kitu inaweza fanya si tusaidie. Amen. Rero umuntu wese mtu yeyote kugeragezwa anajaribiwa kuko Yesu nawe kama Yesu zamubabasha z'uburemere bwabyo. Ajue Yesu anajua majaribu. Niyo mpamvu tutagomba gutinya. Ndio sababu hatufai kushindwa. Mungu apewe sifa. Hallelujah! Amen. Yeah! Amen. Oh! Amen. Imana yo mu ijuru ishimwe. Mungu apewe sifa. Ndanezerewe muri kino gitondo. Nashukuru leo. Ntabwo nari mperuka guhagarara hano nshima. Siku kwa ni siku mingi bila kusimama hapa nikishukuru. Ariko uyu munsi numvishije ari ideni ryo gushima Imana. Leo nimesikia ni deni ninafaa nimshukuru Mungu. Umwanya wagiye. Wakati imeenda. Bari kumpeza akanya gato ngatambira Imana. Ningepewa muda mfupi nimchezee Mungu, lakini ndashima Imana mu ijuru. Nashukuru Mungu. Imana yangiriye neza. Amenitendea vema. Imana yarandinze. Amenilinda. Yarinze ubugingo. Uhai. Yarinze umuryango wanje. Familia. Yarinze abana n'umugabo. Watoto na mzee. Ese tukaba turi amahoro. Sote tuko salama. Wakati huu duhagaze dushima Imana. Tumesimama tukishukuru Mungu. Imana yo mu ijuru irakomeye. Mungu ni wa ajabu. Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Hallelujah! Amen. Yeah! Amen. Uhimbazwe Mana. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. 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 Mashimwe. Shukrani zangu. Mfite igitenge mu rugo. Niko na kitenge. Ninza nimugoroba ndakizana. Nitaileta.
itorero ryonyine rizamenya aho rigihereza. kanisa itajua italipea nani. Imana iduhane umugisha. Mungu awabariki. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Ndabona abantu benshi tutaziranye, Naona watu wengi siwajui, ariko abo tuziranye ndabasuhuje. lakini wale tunajuana na wasalimu. Nshobora kutabona umwanya wo kongera kubasuhuza wenda nidusohoka. Labda sitapata muda wa kuwasalimia tukitoka, bitewe na za gahunda z'abantu ukuntu ziba zitandukanye. kwa sababu watu wako na mpangilio tofauti. Hanyuma ku batanzi babivuze, amazina nitwa Mpundi Ruben, Majina ni hiyo. ntuye muri Uganda mu ntara bita Mubende. Naishi Uganda. Ndubatse mfite umudamu umwe n'umwana umwe. Niko na familia, niko na mtoto mmoja. Kube duherukanye gisore ayo makuru ndagira ngo nawe niho kyayumva. Yeye ni mara ya kwanza pia kusikiza hiyo. Hanyuma nejejwe cyane no kuba hano. Nimefurahishwa na kuwa hapa. Ndakora ibintu bitatu. Nitafanya mambo 3. Ndashima. Na nitashukuru. Ndababwira amakuru. Nitawaambia habari. Ikindi ndabwiriza. Ingine nitahubiri. Itarenze 5. Kwa dakika 5. Sinzi gahunda zanyu ariko munyihanganire mvuga ibyo bintu ko ari bitatu. Sijui mpangilio yenu, lakini munivumilie niongee mambo 3. Reka mpere kuca amakuru. Habari. Nazindukiye ino. Nimesafiri huku. Maze ibyumweru bigera kuri 3. Niko na wiki 3. Sorry, 2. 2. Hanyuma muri ibyo byumweru nagiye nsengera ahantu hatandukanye. Kwa hizo wiki nimekuwa kwa chachi tofauti, ariko ngira umugambi wo kuzagera hano. Lakini nikapanga kukuja hapa. Ariko ngira imbogamizi, nikawa na kizuizi zo kuzobona umuntu umbwira aho kanisa riba. Ya mtu ataniambia kanisa iko wapi. Kuko nabuze uko ndiranga. Nimekosa namna ya kuuliza mali iko. Uko naherutse gitwa siko gitwa. Nimeacha ikiwa na jina ingine. Ndagira ngo mbere gitwaga Covenant something. Hapo mbeleni ilikuwa ni Covenant. Ariko ko murabona ngo New Generation n'ibindi. Leo ni New Generation. Kubera izo mpamvu. Kwa sababu hizo. Naje kwinjira saa 3 ngera hano saa 5 kubera kuyoba. Nimekuja saa 3 nikafika hapa saa 5. Nateraniye mu makanisa 3 mu munsi umwe. Nimefika kwa kanisa 3 siku moja kugira ngo ngere hano. Ili nifike hapa. Nageze ku muhanda aho narindi Nyamavira ndabaza ntabwo mundangira aho kabura ukuntu mvuga kubera ko abona size abayobozi. Nimefika kwa barabara nikaulize nikakosa location. Kandi narinze amakuru ku muyobozi nasize hano yagiye. Nilikuwa najua habari kiongozi alienda. N'abakristo ntizeye ko abonzi arimo aribo bakirimo. Na sikuwa na uhakika wale najua bado wako hapa. Ariko nkabanza amakuru ko mwene data Gisore yabaye pasteri. Nilikuwa nikijua ndugu amekuwa reverend. Ndabaza ntese mundangira aho Gisore asengera. Nikauliza, je, mtaniambia mahali Gisore anashiriki? Barambwira ngo ntibahazi. Wakaniambia wajui. Abo twahuye nabo ngo ntibahazi. Wakaniambia wajui. Ndavuga ngo ndababaye niteguye nje gusengera hano none mbuze n'umuntu numwe waranga kubera ko ntarinzi kanisa. Nikahuzunika nikasema nimekosa kuonyesha. Nilikosa wakuuliza. Ubwo nari hafi aho ninjira mu kanisa yitwa Grace. Nilikaingia kwa kanisa inaitwa Grace. Nsenze maze gusenga kugiho twese tuza twicara tugasenga. Nilipomaliza kwamba maombi ya kuingia, numva umutima urambwira utari ko hasi wari kuja. Moyo kaniambia ujakuja hapa. Mbaza umuntu twari turi kumwe ntiyabimenya. Nikauliza mtu tulikuwa naye akujua. Sohoka nkugiye kwitaba telefone. Nikatoka kama naenda kuongea na simu. Ndagenda ngere hanze mpura n'abagore mbabajije kujya nabajije mbere. Nilipofika nikauliza mama. Nibo bamenye umuntu ariko bayoberwa hano. Wakajua mtu lakini barandangira ngo riba Nasra. Kandi niho twabaga kera. Akaniambia Nasra. Ariko nanje simpibuka kuko maze imyaka 8 ntazi. Sikuwa nakumbuka. Noneho bandangiye gutyo. Aliponiambia ndavuga ngo reka ngende ndebe ko nohagera. Pura n'undi muntu
arandangira Mtu mwingine akaniambia, numva simpamenye pe. sikujua bado. Naringeze hafi aho ngaho ikanisa ryo kwa Ngenganyi. Nilikuwa na hapo karibu, nikaingia kwa hiyo kanisa. Nabwo ndasenga nka kwa kundi. Nikaomba kama hivyo. Noneho mare gusenga numva Nilipomaliza kuomba, tahamanya nanje kwa raho nari konje. Roho akunihakikishia nimefika. Bararirimba indirimbo nk'imwe cyangwa zibiri. Kaimba nyimbo kama ngapi? Sirimba benda chaka nico hejuru. Numva simpamzakira neza. Nikasikiza sijaridika. Ngenza nkakujya kwa mbere. Nikafanya kama nilivyofanya, nikatoka. Ndagenda none mfata umuhanda ntaza aho mpanja nja Nasra. Nikakuja kwa barabara nikielekea Nasra. Masanga n'abasomali n'amazu meza gusa. Nikapata ni kusafi. Ndagaruka ntashengeze iriya patanisho. Ndavuga reka nje patanisho nansi no subiraga mu makanza abiri nasohotse. Nilipofika patanisho, Reka nje kwinjira patanisho ariko ngeze mu nzira mpura n'umugabo umwe. nilipofika patanisho nikapatana na mtu We mmoja. arambwira ngo aramfatira umumotari. Akaniambia atanipea mtu wa pikipiki. Noneho afata umumotari aransana. Mtu wa pikipiki Ariko anshisha muri akanileta. inzira. Akanipitisha hapo. Shike mpura ni kanisa ritanditseho izina hano nirindi bituranye. Nikapata kanisa mbili. Sinzi nimba wabonye nigeze gukomanga hano. Nakomanze hano. Sijui kuna mtu Ko aliniona nawe ni kanisa ninoki hapo. rikinze. Muhamusirimba mburuko mbaza ntuhamagara nta nimero. Nikakosa wa kuuliza. Ariko ndashima Imana ko nahageze. Lakini nashukuru Mungu nimefika. Impamvu mbabwiye ayo makuru yose Sababu nimeambia hiyo habari yote nugushima Imana. ni kumshukuru Mungu. Imana iziyobora intambwe z'umuntu. Mungu anaongoza hatua za mtu. Ishaka kumuha ikishaka kuvugana nawe. Akitaka kumpea ile anaongea na yeye. Mpagerera umwanya mwiza batangira kubwiriza ndi hano. Nikapata nafasi nzuri wa kuhubiri nikiwa nimefika. Nubishije ari ryanje Imana igumugisha. Neno amehubiri ni yangu, Mungu akubariki. Kandi neza ari cyo Imana ashakaga ko nza kumva hano. Na nimesikia ni ile Mungu ametaka nisikie. Mbitinzeho byasaba ko nja mu yandi makuru ariko reka ngarukiraho. Acha nirudie hapo. Hanyuma Baadaye navuze ko mbwiriza, nimesema nitahubiri. ariko ndakomereza muri aya makuru bambwiriza. Uyu mwene data twarakoranye, Ndugu tumefanya kazi na yeye, na Jonas twarabanye hano, na Jonas pia, n'abandi bamwe nyine bari bakiri bato ntibaba bamenye, ariko nkuriya muhungu twarabanye. na wengine tumekuwa nao. Yari mu ikorari kiri muto hano. Hari undi mwana w'umuhungu nabonye sigaye uririmba cyane. Kuna yule pia niliona naimba sana. Mwarabanaga ariko ntakiba hano niwo mwabanaga muri korali. Umva ntakiyanyibuka ariko nuko byagenze. Basi uyu mwene data twabanye mu kazi ataraja muziki pasiteri. Ndugu tulikuwa naye kwa kazi. Ariko nageze hano Imana irambwira ngo wahinduriwe location. Niliambiwa Mungu akaniambia ariko ntabwo wahinduriwe akazi. Akazi yakoraga karakubuzamu niko naje nakoraga. Kandi ahantu hose haba Imana. Ihakagira usenga ngo nananirwa kumva Imana avuge ngo aha Imana ntihari. Nyine ntizaba yakwiyeretse cyangwa ntimuzaba mwavuganye kubwo impamvu. Mtu asiombe aseme ati hapa hakuna Mungu. Haba Imana. Mahali kote kuna Mungu. Tubana muri ako kazi. Tulipokuwa kwa kazi hiyo, twahaboneye Imana. Tuliona Mungu. Twahaganiriye amagambo meza. Tuliongea maneno mazuri. Imana iradufasha. Mungu akatusaidia. Nasano rero Imana ndamwe ngo ntago yaguhinduriye akazi, yaguhinduriye location. Nilifika hapa Mungu akaniambia atabadili kazi, amebadili location. Umushumba yari umuzamu. Alikuwa mlinda lango. Umushumba mwiza cyangwa umukristo mwiza. Mchungaji mzuri ama mkristo mzuri. Ni mlinda lango. Yakugize kuba umuzamu kurarira amaso bano ba. Amekufanya kuwa mlinda lango ya hawa watu. Kera wacungaga abanyagihugu. Venye ulikuwa unalinda. Ariko yakugize umuzamu. Amekufanya kuwa mlinzi wa watu. Kandi wemezanye n'umutima wawe. Ukubali hayo. Kwa kundi wa muhanuzi yavuze ngo nzahagarara ku munara wanje. Kama nabii alisema atasimama kwenye mnara.
ambwira angoje ile Mungu iryo jambo atamwambia. rirakomeye guhagarara ku munara ukarindira ico Uwiteka Neno hilo ni la nguvu, kusimama kwa mnara ukingoja neno la Mungu. umwinginzi ni ukuba umusenzi Ni kuomba, ni ukuba umuntu utekereza abandi byiza ni kufikiria mema kwa wengine. Imana izabigufashemo Mungu akusaidie. hanyuma namwe mukomere kandi mumushigikire Pia nyinyi muimarike na mumsupport. amen Amen. natangajwe n'ukuntu ikintu kiza gitangira ari gitoya kigakomeza ari gitoya kigakomeza Nimeshangazwa kiti inaanza ikiwa ndogo inaendelea cyangwa ikiwa ndogo ntigikure kikaguma uko kimeze inakuwa ama inaendelea tu hivyo. ndi umukristo wana nk'uko babibabwiye Mimi ni mshirika wa hapa. dutangira hariya Nasra Tulipoanza Nasra, ndi mu bahatangiye niko miongoni mwa wale wameanza. kugeza mvuye ino nyine Kufikia wakati nilitoka huku. mukomere ntimukangwe n'ubukeho Imarikeni, msishtuliwe na ukoo mukangwe wachache n'amasayizi y'ababayobora ama wale n'abagabo wanaoongoza. bari mu mwuka w'Imana Ni wanaume wako na Roho Mtakatifu. naje mubona Pia mimi mnaona aho ndi ndayoboye kandi nyoboye abantu benshi mahali niko pia naongoza na naongoza watu wengi. bakuze Wazee barimo abize wamesoma n'abatarize na kuna barimo wale abana hawajasoma, benshi. watoto wengi. yewe cyane nahamagariwe mu murimo wa Sunday School Mimi nimeitwa kwa Sunday School kandi Imana imaze kubinshobozamo nkabikora nk'umuhamagaro ku rwego rutakirurwa rw'ikanisa ryacu na Mungu ameniwezesha na itumia kama urwego mwito rushobora kurenga izi ngizi nzego tuba tubona kwa kiwango kandi njyewe kubwa. sinkeneye kuba revera nk'uku Mimi sihitaji kuwa reverend. nyine ndi umwarimu wa Sunday School Mimi ni mwalimu wa Sunday School ariko no mu ikanisa ndayoboye na kwa kanisa ni mimi ni kiongozi, kanisa rinini kanisa Pero- kubwa. ntabwo rizogira ikibazo kubera uko ngana cyangwa size Kanisa itakuwa na shida kwa sababu ya miaka yangu labda. izonkoresha kandi yaradukoresheje cyane Mungu hata nitumia na amenitumia sana. ahantu rero Imana yahatubwiriye amakuru menshi Mungu alituambia habari mingi hapa. mpereye kuri jewe Nikianzia kwangu, mwene data numvisha avuga ngo ese kusindaje hanze Mungu ndugu aliniambia kwani sijaenda ngambo. umudamu wanje n'umwana baba hanze ubatabizi Mke wangu na mtoto wanaishi ngambo. hanyuma sindabasanga nyine imyaka uyu ni uwacenda Sijawapata, hii ni mwaka wa 9. ariko icyo ngira ngo mbabwire nakomeze mwene data Kitu nitaambia na nipe nguvu nuko ndugu. turi hano Tukiwa hapa muri ako kazi twakoraga kwa kazi hiyo, nakoze amasengesho nyine sinzi uko yarateye nilifanya maombi y'amajoro ya usiku. kurara ku kazi ariko ukarara usenga kandi uri ku kazi Unalala ahantu hose kazini na wahindura unalala ukiomba. opportunity yo gusenga Imana Mahali pote Wewe uko ucuruza na wosenga Imana. wakati wa kuomba. Imana ikavugana nawe Mungu anaongea si nawe. Imana yavuganye nanje Yele Mungu aliongea Icho nami gihe. wakati huo. irasubira kuvugana nanje imyaka 8 irashize Hajawahi ongea na mimi Amen. miaka 8 muri imeisha. bene ubwo buryo Kwa na ico gihe Imana yambwiye urugendo ngiye kumaramwo imyaka 8 hiyo ndio wakati Nakoze Mungu amasengesho, aliniambia safari ya miaka ngiye 8. kuyamara umwuka w'Imana arantegeka ngo uzasome igitabo cya Yobu cyose ukirangize muzi ukuntu ari kibi Nilipofanya maombi Roho Igitabo aliniambia kivuga nisome imibabaro kitabu cha gusa. Ayubu. ndagisoma ndakirangiza Nikaisoma nikamaliza. umwisho wacu Mwisho hariho amakuru nyine y'abana Yobu yagiye kubyara kuna Yambwira ngo habari ya Yoba, watoto uzobyara umwana Ayubu w'umukobwa alizaa. uzomwite Keziya Uzae Umukobwa wanje mtoto nuko muite yitwa. Kezia. namubyaye nyuma y'imyaka 4 Nilimzaa baada ya miaka 4. n'ibindi taruzuza imyaka 4 muri uku kwezi kwa kane aruzuza imyaka 4 Ni kama sijakuwa 4. namubyaye nyuma y'imyaka 4 uvuye ico gihe naherewe 4 n'ibindi uvuye ico gihe naherewe ayo mazina nayo makuru Nilimpata miaka 4 lazima baada nakubera iki ya wambwiye hizo. ngo nsome igitabo cha Yobu Nikauliza Mungu, mbona umeniambia nuko kusoma ivugiye kitabu? gucamo Ni kwa sababu yale utapitia bihuye n'iki gitabo cha Yobu inaambatana na hii maisha ya Ayubu. numva ngize ubwoba Nikakuwa naoga, ndasenga nikaomba, tiyansubiza birangiriraho hakuniambia. ngomba ko nimuka injiyo ikintu ca mbere nahuye naco mvuye hano Ya kwanza nilipatana nayo, narafunzwe nilifungwa. gufungwa kwanje guhindura umurongo w'ubuzima naho nari mpanje i Rwanda Kufungwa yangu ikabadili mambo mengi.
bituma nja gukora umurimo w'Imana aho ntatekereje, ikafanya nifanye kazi ya Mungu mahali sikuwa nimefikiria, kandi ndawukora bena kwa kundi kwamo. nikaifanya kabisa. Amen. Amen. Ico nari mpamvuga rero, Yenye nilikuwa naongea, ntabwo Imana yoreka kuvugana nawe ngura ahantu runaka. Mungu hawezi kukosa kuongea na wewe ati uko mahali Nababwiye ko fulani. mvuga ubutumwa nibwo ntinzeho, ariko nyine mu bwakire. Nawaambia nitaongea neno. Ku kazi ukorera Imana yovugana nawe. Kwa kazi unafanya Mungu anaweza ongea na wewe. Mu ikanisa Imana yovugana nawe. Kwa kanisa Mungu anaweza ongea na Abantu wewe. bakunda guhindura amakanisa, Wale wanapenda kubadili kanisa, jewe singira ico kibazo. mimi sina hiyo shida. Ngo sinyumvikanye n'umuntu cangwe nasanze ahantu atari heza, Hati sijaelewana na mtu, kuko titwagiye gushaka abantu, ntitwagiye no kumvikana n'abantu. hatujaenda kuwatafuta Twagiye mu watu. ikanisa Tumekuja kanisa gushaka Imana no kumvikana nayo. kutafuta Mungu na kusikilizana na yeye. Nutangira kuva mu ikanisa ngo ntukicumvikana n'abantu runaka, Ukitoka kwa kanisa tujasikilizana na watu fulani, uzomenye ko atari Imana wagiye gushaka. ujue sio Mungu umeenda Nukumvikane kutafuta. n'abantu n'imishikirano nabo, Ni kusikilizana na watu, ariko wagiye gushaka Imana. umekuja kutafuta Mungu. Tiyovanwa mu ikanisa cangwe tiyocogozwa n'ico kintu. Mtu hawezi simamishwa na hiyo. Ico kintu muracumvise? Mmesikia hiyo? Mukomere. Umuntu ashakira Imana aho ari. Marikeni, tafuta Mungu mahali uko. Ahwiba nuja gushaka abantu no gushikirana nabo, Hata ukitafuta watu uzokorogana n'abantu mu makanisa akomeye kandi meza. utakosana na wao. Uzogira irungu kandi uri muri nyagwinshi. Utakuwa na upweke ukiwa miongoni mwa watu Umuntu wengi. yo ahashaka Imana kuri, Mtaki mtafuta Mungu kwa ukweli, azamera nk'uhora mu mukutano kandi anakaa kwa Ari wenyine. umati wa watu wengi akiwa peke yake. muzi iyo umuntu ari mu butayi ahasenga neza, hayumvikana n'Imana neza, Unajua mtu akiomba Mungu vizuri, uzubana n'abantu bose mu mwuka, unaishi na watu wote kwa kiroho, abuzi ukabakumbura ukanabakunda, unawapenda sana. abutazi ukabagirira impuhwe ukabana nabo mu bibazo byabo. Wale ujui unakuwa na Ariko utari kumwe huruma n'Imana, kwao. uzuba mu bwigunge no mu irungu. Kama ujui Mungu unaishi kwa upweke. Imana ibagirire neza cyane. Mungu Shima Imana awatendee rero ko vyema. yakoze ibyo byose kugira ngo nze nshise ubwo butumwa Nashukuru Mungu amesema hivyo Kandi nilete Imana message hii. ibafashe. Mungu awasaidie. Mwene data nidusohoka ndamusura kanya gatoya, simbona umwanya wo kugaruka guterana. Ndugu, tukitoka Wale hapa mfite- nitamwona wakati mfupi. Hanyuma abo tutabonana, Imana ibagirire neza. Wale hatutaonana, Mungu awatendee vyema. Uwepo wako maishani mwangu umeni